College Manipuro Section Part tekane kebdu kadai namta ki Agnivir candidate ki balada pass ya ka exam namar ba ki bun ki bakeli takadaw nga ban batay namta ki katuk anemo ki budon kamban tip namta ki nemo andal adap ka exam sa ki HA ki budon kamban kinhapan penbiang ki bun ki bakeli pangka admit card namta ka rally lanu ki documents namta ka rally kamta terter te ngi page pangata te kapaningkong habede berkata ka rally mo expected parti berhidup utama lanu kande kata ka rally tema expected by August kan sami bet ka kitarik nam ta ka rally te ka rally kala bende be Shillong asier nambaklare kande be Shillong te kande be Shillong hi te ndap layo academic card pensatip pinyo Shillong na pinyo sha Assam te ka admit card pinyo baik na website anda ki ada pentip anda ki ladap ai katarik ban download admit card bisa la ban download minta 4 yo ore ban download mah bon bagi kali te 4 yo ore ban download minta dan minta kalong kaduti ke jong pi ki bal pas ka exam kalong ba pin practice page ya ka jing mare ikitu ki fiscal ki belon kam nam ta kaneka Agnivir oke mikong page ki documents ber kita ki don kam ba pite ban le yuk pinang don por kumno shimnai na arteo ne lai teo kumtahi minta Julai lakut wansa August expected August bej kin sami kita kitarik minta karali ta hajing sha gine nadu bami advertisement ngada merbatai gine ki dokumen ki bron kam te minta ha batai biang nomor tang ki bapas kin hapen biang ki documents namta karali ta kebanikong admit card pihak print nda layo kata admit card pihak print ni ka printed on laser printer on good quality paper mah good quality paper kena bah do not shrink kena ketkum ka instruction mah kata mdai ban print ki paper ba lere bat mdai ban khnyau paper mdai ban clip kena bah photograph ban kam hadu R teli 20 copies of unattested ban kam re ban attest unattested passport size color photograph develop on good quality photographic paper and white background kamau ka background adien ka dibilang white kumne the white background dari bandon de kijan de kiwe rong green rong der metu ma white background teknik roda bangba syare ki be ki bal aslam ya kalai benai syare ki dur te at least below lai benai ki sya dan computerized photocopies margidon ki ba computerized dan ki ba shupale photocopies ki type ban let you khnang ban duna ka jindut ta daw kamau bhai kita dan ladap orang panai mah photograph must be with proper haircut caps new ha and clean shave mau ner clean shave in white background except sick candidate telah mention ba tes mau bah gitu kiba bun teman dan ba kasnyu penjerong snyu te have lek ba hab khap lot nang sedang hab long clean shave ben snyu hab khap ha nah education certificate kini te bila don lupa te mau siapa biang bat original bat ki xerox mah kini ki education certificate pada education certificate dan kamu mau ke marksheet lengkap pada certificate te kidon ki barang supas kidon lang haju ke marksheet certificate te kemio certificate show te gitu kita rak tangkah tur lah biang kini ki badon lang bar marksheet certificate pihak beralang berarteli ta mah pa custom pihak beralang xerox lang ta Tegine ki basyo online education certificate kini bida ki habron kaman pak sign in ink signed by the head of the educational institution of concern board pada jo tersebut pak sign dan ki bada jongan IS ru kini pak sign never should bring school living certificate with the birth and name of parent countersigned by BU and DU hablet pak countersign yang nero nata naki open school tak ada NIS ni list of education board recognized by state government katu laga jom non kamera dan 8 class pass mark sheet and transfer certificate ta kini ba pass class 8 mah pihak rai ka mark sheet class 8 te lengkap berkat TC transfer certificate handle debang by school board certificate mah issue by school issue ka school berarti number mark sheet bat TC la issue na school hi should be countersigned mau pihak belik dan pak countersign by district inspector DI of school district education officer pihak kemau public pak countersign ya itu berarti libat TC bat marksheet kan mau hai kita kelas 8 pass mah kan mau pa bande ya belum kam wat nomor Islam mar bakal ajan todo misal ada ustang ada batai sepang ada misal ngatrai play bakal dap apply online lawan yo ada pi kerpat tang
don gibayo stio don gibayo arsngi don gibayo lesngi te laga jong ki district te sakan apply online at pio na po DC office. Domicile nativity permanent residence certificate PRC pila on apply PRC ro ta caste certificate katu te borok kila download shield tribe certificate religion certificate pihak pakshana kanega religion certificate to be issued by Tehsildar SDM if religion or Sikh, Hindu, Muslim, Christian is not mentioned in caste certificate. Kena hapsna religion to be issued by kita bila alek te aktif ha tu bang don kam ka jeng prisan kam ka san kam e mam dem ba kam san kam sil kam e police character certificate kena te phab yo na police station police character certificate issue within last 6 months phab le japop police station ka badai haka shnong jongpi na ka badai ke area ka jongpi dan school character certificate phab le pan na school ka school ka phi pulilas angta phab le pan character certificate phab pan na shnong kena character certificate different issue by village sarpan dan panasnong dan on merit certificate kanero lawan yo nasionong on merit certificate telada kem padon kopi siapan snahi siapa nuksan giwe wan yo ekta on merit certificate kan mau sna relationship certificate son of serment dan kamera dan NCC certificate kibaron sarai ke NCC certificate sport certificate kinero kibaron sarai itu sport certificate ijong pi ngam don kamera bonong affidavit kanela dap ai copy ngatrai boro ki jaka xerox jaka print code kila don hi chpangane marla sai le man kapor te kala don ru ko copy apo katu advertisement kumno kataka halong kumno kataka sampil jong kataka affidavit ya kane te phab le ma affidavit duly signed by candidates on 10 non-judicial stamp paper as per specimen duly attested by notary will be submitted by candidate at the rally site without fail phab submit be pokara lisan without film phab la tu ka format la ada don lupa te sa check kumno kalong kumno kata ka format kemau ba claim ka affidavit phim la re ban yo ban lek ya karali te sakali nang noro kumno ban phasnai kata ka affidavit ka bahaka tu ka stamp ko ba shipun ka pan card an Aadhaar card kini kin don kam da phla yo kam te kini te phab don be pan card Aadhaar card ke claim kini te phim yo tu lop re are mandatory document for final enrollment for purpose of pay and allowance and other social benefit scheme kini te hab yo baik lada phi kwa sai kam te phab don baik pan card bat Aadhaar dan ta tanggi tu hi tengah try play kan mau ke dokumen ki badon kam nam ta jong phi te ben biang no nam ta gitu te next kadai ka ke wa phi ban le kata karali bun ki la kham tip hi mar bagil apply te ki bom pat tip te ka don la ka jong ma kadon ka 1.6 km run kemudian ba khat rus pak meter hap mare dan kadon saka beam pull up dan 9 feet ditch bat ka zigzag balance mare kum tu zigzag balance to ya ka jing mare shani kong pidon hadu sau group ken ai mak la ka jong te kibala on mare 1 minute live per second gitu up to 5 minute 30 second kinyo drup homak kinyo khambun mak ada phila ban mare 1 minute lai phoi hadu 1 minute sau san phio sau phu pras sau prama kibala mare 1 minute sau pandru hadu 2 minute phio lai pandru kibala mare 2 minute sejrong 2 minute hadu 2 khat san pin yo ar sau mak kadon la ka jong ka mak te practice bhai ka jing mare phi khat rus pa meter kane te pin la bai mar kam bai tang sprint te phia practice bhai ka sprint ma khat rus pa meter ma dan kadon sa ka pull up da phila si phosin pin yo sau pho mak khandai sen lai play mak prasin apnyomak nyosin arphoimak wan rusin khan rumak te le be ban la be ka ba he khnang wa phin yo dan kadon sa ka 9 feet ditch ban jom ya kata ka ban jom mo khandai feet te kan de bade kan di tamat qualify ba phin la ban jom ya katu kumba kila bu kila ti kan ja thliu hang tu ba phin jom be ke ban long be khandai foot te phin jom ya kata te phila qualify dan zigzag balance ru tang man qualify ngathara pa mare tu ding tu zigzag tu te tang man qualify ka tu ro te phable bhabe ya ka mare bat ya ka pull up te tangi ne hi ke bade pedon kam kan bawa ba di video ben biang document banikong dan yakine biapan regi lupa practice pa manta namta kini te tang ka ne hi ngam non kamera bertai biang dorong sedong te dal apidap ya kene kindon saka jingtho ebro kinle ya po kara lisat be ta ha ebro dan kadon saka adaptability test dan adap nang tab la qualify be nang tab poi saka medical
mak biang dokumen bro kala yo baik ya kam dan submit kata final result ndak ada upload bro ki detail bro ki jeng lek bro dan bisa yo ka result te takane try pilih syai te update ya kata ka tarik rally tambah pen create lupa pen biang lupa ki dokumen praktis lupa ya lade kerkum kabinet belabu target ba pinyo full mark baik haman laki tiki qualify ba di ban lek nam taki fiscal ban mare ban jom pull up barka zigzag. Tanggi deh, kuliah jubun.